Loro dia que maluco telespectadores de televisão de Jemen, ele que forma o programa Conversando sobre Saúde, conversa vamos saudável. Maluco sira nessa bem programa nesse oferece beta bots de informação junto nível de relação com saúde. Também maluco sira ba episódio de hoje lorong, ita se kuliah kona ba topik ida nebe maka foi ainda dau kita celebra lorong internasional ba saúde oral ni nebe mamono ia lorong 20 de março tini da minha. Nebe agora dau marcando a presença em estúdio conversando sobre saúde, doutora Jennifer Ximenes, Hanessa médico dentista, nebe masih kuliah ba ita kona ba topik ida yang mention itu kona ba saúde oral. Também maluco sira lali que dará tempo ita direita conversa com a doutora Jennifer. Lorong dia doutora. Lorong dia e obrigada por convite. Ya. Dia doutora, ita boleh explicar tuang bye-bye. Tina ita sempre comemora lorong internasional saúde oral na escola. E tina nene ita comemora HNB, no ita comemora honinya tema nasional, yang saya tema internasional ang sa. Bye-bye, tining kita celebra lorong mundial saúde oral, dia 20 de março. Tining gene ita celebra hamuto com Ministério da Saúde iha município Manatutu Keribas no tema batinang idanenya maka holi yang English yang happy mouth happy mind Betul dari yang niha ibu kontenti neon kontenti ya idannya mah kita nya sih tanya tema ba iha tinang idanenya. Interessante. Dottor Findo comemora iha Manatutu sekali. Oke, ya. Doutor Hauni agora dadauk hamus curioso sekarang katanya botida media saúde oral yang lain confusão. Saúde oral itu hanya ibu larang masih buat balu nebe daru memang hanya parte balu det balu yang melana. Doutor bela explica tuh saúde oral mah idong sana. Dan nebe mah kita dia yang saúde oral em forma geral né kita kuliah problema sério det ibu mah kita dia yang mana saúde oral dia. Ya, saúde oral refere baia madala bara kanoin den kuliah oral cireng hanoin nihang lozet. Mas na realidade saúde oral itu kuliah buat nebe mek kita ibu larang nomor estrutura ya ibu larang. Então dan nebe mak ajuda ita atu kuliah atu alimenta kahang nomor itamos atu dada isnya yusi ibu larangnya. Ihanya estrutura ya itanya ibu larang maka anesing hitanya labio kaitanya bibir ya ibu kulit, ya ibung kulit irene ajuda ita atu hahang nomor atu kuliah iha larang mus iha nanal nebe maka ajuda atu iha momento mastigação iha momento ni yang nata hal rahong hahang serne então nanal mus ajuda halo movimento yes alimento serne nebe maka iha itanya ibung larang além de nanal mus ajuda iha paladarnya ni maka halo ita bele senti hahang serne gosto. Nanal quando ela funciona assim hahang Maka nekeras. Ihamos iha glandula salivaris dan memang produs saliva. Dan memang ka bodre memang importante los. Iha ibu larang atau ne bel hal itu ibu kondisi ibu larang ne bokong helede. Ajuda ya. Glandula salivaris produksi tenaga. Itu ya produksi tenaga kabeng. Além de hal itu ibu larang bokong nimos ajuda iha momentu ita tolang itanya hahang. Depois ihamos itanya depois ihamos palato dan memang separa itanya ibu ho itanya inus. Ya, yep. Anehnya hang ya, separate per la bele. Ya, lah hangusnya hampir. Bele sai feliz. Sim, concordo, doutora. Iya kalau doutora, ita kuliah também estrutura ibu larang serne. Nebe masuk doutora menciona kata, mano ini ibu larang ne maka saúde ibu larang ne maka nehande dalam barak des. Parte masuk buat cerita masalah bosku. Doutora bela explica tuh funcionamento si parte estrutura sina além de do doutor kuliah né além de além de cara bara que me fokus niya doutor bela explica tuh função sina so ohe ngau explica tuh tanya função né dalam rumah isiranya itanya komunidade ou itanya paciente ou dalam rumah ita rasik mus hanoing dihang hau kuliah kona bayi larang hanya fokusnya menihang atau dalam rumah sirah hanoing dia so hanya nihang problema peng maka dia ya problema ibu larang mas ben realidade langsung kita explica ia tanya cavidade oral ka ia tanya ibu larang ne ia buat barak loh ia tanya gengiva mo cirena ba idene be maka supporte mus itanya nihang hena ba dalam barak ita halu hatia idene super importante loh dalam rumah ita hanoing dihang hanya nihang moras peng mahal ba nebe itanya nihang kando itanya gengiva rang itu skese tidene ita hanoing dia buat idene la importa
Buat exemplo simples ida ita da Roma ita limang kanek ita preocupa los ita cara kalau takal lá este parang ne para. Bebe da Roma ita gengiva parang ita halu hatia. Mistelah teme katek ita ibung ne mo sanesang porta gajani maihe ita ising lolong. Buat ne bema katu maihe tama ita ising lolong diusi ita ibung larang. Yep. Se ita ibung larang asa oheng ita gengiva ne bema kelas saudável ita yang kuat antang pasti lo satu bakteri sira ne bem tama baihe ita ising larang. Iya doutora, los dene te explica ne importante los doutora iya que faktor serna be maka halo emani problema saúde oral nasi be maka hitanaranga ou geralmente saya nessa problema ba saúde oral. Problema saúde oral ni faktor risiko serna la osta kuliah buat tidak dia. Be ne faktor ne be maka para kelah limar mak hamutu kodi causa ya ibu problema ya ibu larang por exemplo lan sakari yang gani yang kuat debe mita dalam para conhecer lima yang kuat ihe na ba ya problema primeiro itanya dieta dalam rumah ita konsumo hahang midar serane tuir ho tempo tang itanya konsumo bebek depois tuir tempo itanya higiene oral mas ladun dia kanto bakteri serane beme itanya ibu larang cerebro produz fila fali hahang serane bahaya fali ácido então ácido ne nya bela estraga itanya esmalte ka parte ya parte esmalte maka parte primeiro husi itanya nihang itanya parte tolo primeiro maka esmalte maka parte livre bem kita hare itanya parte de nihang da muting yang ne sim itanya nessa estrutura mais duro ga paling tos ya itanya ising lolong toma memang kita ne depois tu refer paling mais dentina depois maka polpa. Nihang estrutura. Iya, nihangnya estrutura kita. Então produto sana bela estraga te parte da to. Buat tidak dapat tos lo sih teni ising, antau bakteri sana so hinggian tena sira trukat dia hahansan mudah hahansan batia asido, antau asido nene halo desmineraliza tia teni esmalte ne, antau halo teni esmalte ne mamartia. Di sini fasil kuat. Yes, kando tuir tempo itanya higiene mus la dungia. Antang idane bela estraga itanya estrutura nihang. Depois hanesamos ita dala barak kene mama malus dalam rumah itanya hanoing dihang mama malus mahalon nihang força mebe idanemos bele fator ida hutu bela estraga itanya kondisi ibung larang. Idane bela halo itanya gengiva seremos lau saudável. Então bela provoca nihang itanya nihang ising ga gengiva pang germa. Doutora tamba bye-bye meriang kat hau nihang morasna kono mama dia kira. Sempre sira foi segmento de missão doutor não me Idane difícil os mai pessoal saúde oral será tu muda pensamento iya tambah sidau que ia estudo até agora dia kata mama buah malus halo força itania mas pelo contrário mama buah malus estraga fale itania ibung larang so yang dia bele halo ita nya problema ho irangnya enggak periodontitisnya idamos bele segala tuir tempo ita bebek itanya hábito dani continua bebek belemos podi ita bato iha cancro oral. Ya doutora, qual é o fator ita timorus ema fumamos para. Será que fumamos aí nessa fator não bele causa problema nem hasil? Nós fuma laos de baiha problema sabe será selo kanisang baiha respiratório da ser ia pulmão será né mas vemos nemos faz parte hotu husi fator risiko baiha itanya cancro ibung larang. Iya. Interessante. Iya cigarro kalau tene masir fumador iya cigarro nyolong itu mas dari rumah hatu dua lahir neba claro teh. Iya, imagine neba claro teh. Doutor, experiência hasuru na caso rumah na game ya problema cancro ibung larang tambah ya mama tambah ya fuma acontece rumah onde paciente rumah na desconfia bangsa. Como ami cuidados primários, então hala bele fecha diagnóstico kadiang idane cancro mas be suspeito ami hasoro ne ho paciente sirne be maka sirdihan mama malus sirdihan sirnya hábito yang mama malus so fila falita hene fierlos até agora dalam rumah laos itanya avogat sirne be mek idade avançado sirma hanoing dia me be infelizmente itanya jovem on sirno si hanoing na fating dihang mama malus mahalo nihang fortiga ibung larang saudável me be na realidade ami musa sorona caso balo paciente sirne be maka ho mama malus sira ibung larang kanek, mas sira lah teni dan sira ibung larang kanek. Depois momento ami halo exame intraoral, hatu besira putih pilih hatu dan kata, idane mak resultado si mama malus dan. To koko tu oriente paciente, tapi botu tu filamos ba paciente. Botu nemi pessoal saúde oral bele halo, bebe
pensar dia parte ruang hoto sih. Doutor, ita kulia kanga faktor de risco, ita kulia mama, fuma, no hansan. Hawa kara katu doutora bele explica tang balu kona ba dia labarik sir. Tamba dan labarik tuma moris me sir ni hane formula dum kapas. Ita ujali fonsi be ni moris sa malu detka. Oh labarik balu ina aman sir ba ben dia kata oh ni han bidai repusado ga idane ho halo problema ni ne usado doutor ni. E mesmo agora da a minha nesse pessoal de oral e liga reguladores primários luta los atau faham informação by iha inang amang sira dalam rumah sirnya hanueng dihang labari kikuang ini saya teruka nebe dia kela problema ya nes sira tadi kata labari teruka ini hang nes si proses tempo naruh tanggalai laos yang ini hang moris ni teruka agora imagine se ini hang começa moris ni hang moras anto dificulta los na siranya alimentação anto dane banam sirnya nutrição siranya ho ida tang ho sirnya ida mal oklusão gani yang dane be maka ladung ladung lapi ida ni telah bela how sida bele dihang tambah faktor A ke faktor B tambah ihe ema ida dalam rumah moris mai ho ni yang lebih maka rapi ihe mus selalu ni yang lebih maka rapi ga itu dia biasa dihang nihan tato ya maybe itu ya tratamento bayi dane itu bolo tratamento ortodontico iya ne tidak biasa dihang kawat gigi kawat gigi kawat gigi antong idane tratamento bayi dane hoto ho ida tangan seohing dokter dihang abi tu sirne iya abi tu balu nebe maka bele provoka duni maka hanesang sira chupa sirnya limang anto idane bela halo sira mordida aberta kasir ini yang ne facial meeting ita kando harer barik balu honya parte ini yang iya ibu ni yang ne hansang nakloke iya sana ne itu oh ne faktor ida sira super limang cleo bela halo deformidade iya interessante how no idane importante satu itania maluk telespectadores tahu tensang kada dia para thala labarik sira hakmate que habele mus ia parte sira gus precisa hanoin kata contribuimos para problema deformidade área ini interessante doutora sim agradeço sim doutor bele kuliah tang durante ita bot experiência atende paciente sira o problema saúde oral ya saúde primária problema sira ma comum di tenarai iya dan memang kita suruh barak liu maka kari dental kan yang kuat nila ostia itanyarai mebe quase mundial né ya número nebe makas maka kari dental ho doenças periodontais ka problema iya itanya nirang dan gengivanya oh itu nihang isim nihang isim oke ya mas doutor idane ema bot labari khane sendiri kita barak liu ema bot barak liu labari infelizmente itanya wajah tanah tapi dalam baru jadi ya problema dia maybe quando vai clínica todo dia sih ada problema interessante ya doutor saya dah durante ni tambah cerah halo na ba itania malo paciente sih nebe mau problema saúde oral nebe mais frequente também essa yang kari kita kan yang kuat o problema dia gengiva yang isi baik sih dokter ida nebe mah kami halo kami koko tu paham informação baik komunidade sira liu si halo promoção educação baik além wang sira anto ita koko tu paham informação sirne sejak si kikuang idadi kikuang kera si idadi sekolah ita karak paham informação doni basira atau ni sira mus bele tahu importansi baik saúde oral dalam barak sira noin yang nihang moras kaidane la hau desculpa o telefone kasar tuang la hamate então sira la dunta importância dane baik saúde oral então idane makan sang serviço buat tidak baik pessoal saúde oral sira atau explica baik atau faham informação baik komunidade sira nebe mak mai klinika ita koko tu explica las koko tu explica basira ita hatudu basira siranya problema madane yang tu ita explica basira ita promoção namos educação hotu basira ao mesmo tempo ita faham educação basira espera kata sira simuhe temu klinika beli hodimos baia umalar baia serni família e itamos baia comunidade atau faham informação dani basira e escola mos ita faham informação serni basira ya doutora baje be ita
ita reconhece que hatene que la itinerária nesse dia menos informação ba saúde oral ya território toma. Idane itambo nya hanu sa acontece que Iya, Laos sedar ya idane essa sonho hal dihantena esse problema buat tidak mai se pessoal saudi oral sinti los pessoal saudi oral também beba pessoal saudi hotu ba saudi oral nya kan sonho hal dihang sira você tahu importância sira dia yang mora sabah fokit loson. Sira no yang buat ini fácil los yang oke bani yang mora sabah fokit asai problema resolvido. Então idane makan sa PR buat los Miami para tu faham informação sira ne para bele toba sira. Tu tiramos bele tahu importância bai herna taba lakong ni yang prosesu molok to herna bane clear galayan so yang hodian tena. Usi esmalte to he dentina peng matoya por pagai tanya saraf yang. Então prosesu naruk imagine prosesu naruk ne sira balu kusi clear anto tona he polpa ne kan bakteri bele tama mai tanya sing facilos. Asa he gengiva mo sa necessity ni gengiva tanya ni hang ising ni yang makan do problema facilos para atau bakteri sirne tama tu retni vaso sanguíneo bahia e tenia órgão sering larang então iremos bele estraga bahia problema saúde em geral pela fali então irene da rumah eu kok tu explica para paciente sir da rumah yang dia yang afokit ni yang langsung resolvido boto tutul dia economia bem na realidade esse problema e bung larang bela afeta mo si tenia coração ansa ba ina sing rua siramos bela halo parto prematuro ou bebê nebe maka moris ho peso menos usi normalnya. Ya betul, ini tuh buat cita dia kata bakteria bere invade com dia problema lá. Lógico que itu ya bakteri normal nabi menyularang, bele saya nih sem problema. Iya, asa ohing dia yang itu menyularang kan ya bakteria. Dia kho lah dia, seitanya habitur nabi makla dia kan seitanya jini oral lah dia anto ita hang anto los handed baitanya sing lolong mabi ita mos pohang hotu bakteri serne galaya anto idane siramos desenvolve dia klo seitanya jini oral malah dia então halo sira ida em vez de ita karakter bakteri dia que ni bularang nemak barak então ida atla dia kanemos aumenta barak los galaya então facilos atau hamosu problema sira bahita ini yang mamos baitanya sabe em geral. Iya, higiene oral ne importante. Iya, doutora, liga falou ido hin tabut kuliah de mambalo prefere de moras pa foketia depois dia kan. Mas doutora, iya kriteria tu foketia tambah emang balo dusnya. Halu ni moras hau bane emang tem que foket. Balo ni hanu ini aja, nih hansa doutora nene. Idane dalam rumah hasur problema los pacientes sira mai reclama tami mai pusik dok tomai hedane imla atende ami. Mai be paciente sira mos tem sira atende quando ia condição be mai infecção ela ni yang moras ela ita lebele halo tratamento bahia sira. Paciente balu ita explica sira compreende. Tratamento dela. Asa por exemplo foket yang. Foket ita lebele foket ia momento da moras ela ita tem ser po analgésico ela basira halo moras então carik infecção ita tem ser trata dela infecção né ela e depois vem maca ita bele foket. E além de nemos quando o paciente lá ia infecção lá ia moras mas be quando sira mai maca ho pressão as ita mos ia tensão as ita mos lebele halo atendimento halo extração do foket ni hamba paciente sira. Jadi nemos dalam rumah sira ladung simu dan sira how durante na hanya tensão normal hela tanpa sira magagora mai ni imi maglakoi foket laiha. Idene laos dian tanpa pessoal saúde sira maglakoi atende, nebe idene diagnos bahaya pacientenya saúde geral. Ya betul. Tadi kalau ini how kurus itu hakarat atene relação entre foketinha e tensão não já tá sama na tensão entre a foket. Iya, tambahnya pressão asa lah galera. Então, idane ita foket dalam rumah bele mas. Ya, bele halo hemorragia mos iya momento ita halo pressão alta. Então, hirna ba quando paciente mai nebe maka ho condição pressão alta, ani se prefere que seja médico geral, sira também dana ba médico geral. Ya, médico geral seria competência tu hare kono ba idane. Controla de tensão, moras dia tudo estável, mai mo. Mas aí você ser consulta vila fali sira mai va, me consulta vila fali ho médico geral, seria médico nebe ma trata sira yang paciente tal ame bela halo na tratamento ba idane kala. Se médico ma dihang agora se dá clai, heng halo nya controla tang quando médico sira ma dihang bele ona tentang bele mai fil fale ami hala mes mai fil fale mes ami se kokona paten atau make sure ni dia siranya pressão normal ya jadi ho hanesa mo so paciente sirne diabético ya nemos precisa controla terang media dia que estável tem fim bela halo kalau ita lakoi
memperburuk siranya quando fokit quando siranya condição glucose ne bem asal Kalau misalnya sela ne kan dia dia bela problema sela pang dia doutor Raul ini interessante los kita kuliah kono ba saúde oral tamo to mais detalhe assim ano kita pausa 3 minutos baru depois kita punya continuar dia bamalu corona 9 men kita sesang lagi su programa ini kita continua conversa tan kono ba saúde oral depois de pausa 1 minuto baru kita Dia maluk sira depois de pausa ita filha filmar programa conversamos sobre saúde ita continua ita nina conversa com a ba saúde oral. Dia doutora hoje ita buat kuliah na com a ba ema fukitnya precisa cek minha atenção minha rang unida bebê ita nia comunidade sira balu tim dia tak fukitnya tahu kan. Doutora will explica tu processo de fukitnya me atau ema beleia ide tu parlament apa. Dia prosesso fokitnya kalau yang pasien tiba kita langsung harus ke turia cadeira odontologicnya kita fokit kira selaiha bebê kita precisa halo anamnese completo so kita usul ternya história médica rumah kando sira iha problema saúde geral kita precisa harus ke sira dia resolve tela sernya problema por exemplo o kita kuliah tanah iha diabetes ka pressão alta tensão alta nia depois kita halo sernya hotu ma quando sira yang normal hela kita harus ke sira turia iha cadeira, depois itu masih husu, banhira tua fokit nihan, terser husu paciente horkalan descansa galai, tambah fokit nihan kita nyerang sai bara galai dalam rumah, setelah descansa, então bele provoca hal itu yang halai lutang, então sempre husu paciente, sini condição geral dia kela galai, ou yang halai galai, sira horkalan descansa sedu galai, descansa dia galai. Depois tiramos hang tena kalai, se sira pada dersang, ami usu sira mata bisu tena kalai, se sira ba dia hang tena dia kalai, atau ni te bele evita problema se nebe ita lakoi atau acontece e futuro. Depois itamos antes itu fokit itamos exame oral tia, exame intraoral tia, ita hari de te bele fokit di kora kalai. Depois itamos ya anestesia lokal. Sem anestesia, eu senti ami pessoal só de oralmos, labrani atau fokit. Anestesia ini masih ada. Bius, desculpa. Menurut programa kita sei bius dia iha lokal lah generaliza ita bius lokal ya minha dan nebe kita tu fokit depois foi maka ita fokit pada rumah balo hanoing dihan pakai talba fokit mata kret karek ne ami rasik mus lah berani atau fokit mata que imagina paciente de turno na bahakila los ami mus lah berani ya tidak fokit itu moras tena ya ida tang so hin kuliah dan tambah sering mat mihang moras mihang impesang hela lebih fokit atau evita moras soto iha momento ita iya tambah dalam rumah senihang impesang hela itanya anestesia ba itanya bius bane ila funciona dia antang idane bele provocamos moras terus paciente balu la aguenta fila fare da rumah to primeiro cirurgian dia hela to quando ia clarang quando se senti moras se pende oni yang ne moras hela to idane halo siramos ya dificultamos itu buat sira kalau procedimento ya tambah idane maka sempre husu la os dalam rumah paciente yang sira husu ni yang moras kalane tambah sira lakoi atau atende ita kari play ia tambah ita atau evita problema serne hoto ya doutor itu kuliah kono ban ni yang fokit no moras ia jovem barak no dia serni ni yang moris fali yang momento ide serni idade jovem ya lebe mo moris ya kotug no ba no dalam rumah halo moras ia balu to me fokit doutor boleh explica to ya ide ni te bulu tersiru molar ka nihang kotuk kliu idane ni eruption aga ni moris ia momento ita 17 anos galera normal kan ya normal também ya ita normal ita mabot ita ni 32 gigi antang hat ia ni yang kotuk hat parte caro close leteng hokrai então ia hat na vai ni eruption ia momento ita 17 anos só que terceiro molar ni ni eruption seita sorte-nya erupciona los. Ya, dia que ela nela ia problema, ia caso balo, nia incluso tia, ganha moris lá incluso ou semi incluso. Ia impactado tu by horizontal nia incluso tana nia impactado tang então. Falta nia selo, bira dia sana. Iya, ansanya moris da rumah lá completo, tinha gengiva lo que parte balo det meita hari tinha nihang nela sai completo. Então, ida na vamos dificulta hotu, ia momento ita hang resto sir nebe maka
iha itanya ni hang kotok, setanya higiene oral ladung diak itanya escovação la tama to he kotok na ba. Antong halo hahang sernebe me itahang, butuk helehe itanya gengiva tambah itanya ni hang ne nia moris la completo za sira de nebe maka semi incluso saya itu ang moris tare muting wang itu ang de terna ba antong hahang reis tu serne tama helarang itu higiene oral la diak antong bele provoca inflamação dalarum inflamação infecção halo paciente ita balu tolo ke ibu musta diak trismus se apa Itu movimento yes, infecção toda yep. Itu nós Nebe quando o problema sir nebe maka ia balu lah tudo sintomas rumah sang se sir higiene oral dia kela então lah tudo sintomas sa moras ya se tambah sir acesso escovação bato rekodo então dia kela sir nebe maka dificuldade ba halo higiene oral da dum dia então idane sempre ha tudo sintomas de halo ni hang moras idane dalang dari memang kami sempre haruka mag higiene oral de dia ou dalang datang maka halo cirurgia extração kapokit ni hang terceiro moral la normal normal maybe idane ita so haruka bahia ita ni hospital bot tambah balu kondisão moris la completo ou tesik bahia moris fali basore mais cirurgia mais idane sempre haruka mahia ita ni hospital bot liga ho fokitnya iya galera depois de fokitnya complicação rumah nebe bela acontece ou doutor experiência rumah tambah condição rumah halo ya problema sério depois de fokitnya tambah depois de fokit nihan dalam rumah hanoeng dihan oke hau nihan sayona tudo resolve boto dia kana mas laia itu fila fala mai uma estamos precisa cuidar itanya ang fila fala kanek ni maka iha teni bularang depois de fokit nihan sempre for instrução pós exo pós fokit nihan bahia paciente labele hang manas hang tos tambah hang manas serna dificulta fila fali proseso atau healing atau dia kaneknya atau dia lalais in vez de dia bemanas ba halo memperburuk tang halo piora liutang itu ni kanek to labele hang tos hang manas evita labele hak mugue pelo menos 24 horas nyelaran tambah rumah halo atene doutor sira ulog da rumah ita siki kuang ita fokitnya sira ruka ita hak mumu beho bemasing lepar dia hapararang mabe na realidade se ita fokit ni yang liliu ema adulto ni yang permanente ni yang ita hak mumu tang be antau ita loke fil kanek ni fateng rang da meeting tena coagula tena ne ita hak be antang sobu fil kali anto halo rang sai barak fil kali anto paciente mus ser cuidado po idane karek labele suki tambah sir dari rumah hanoing dia ngah bele tawa emorok tradisional rumah senat tuntang fil bakanek ne para dia lalais be idane lah halo dia anto memper piora liutang nebe sempre iha clínica pessoal saúde oral sempre ameno para paciente sira for instrução depois ameno para paciente sira karek loron sira dia pensar mais pila fale itu lah sesu sebetulnya problem fukitnya no ne how be curioso hanoing malo pela hospitalidade curioso sakarata teknik ai muruk tradisional asa ema usa aula tene produto ne cientificamente ema considera para usar galaimus ema usa muruk tradisional doutor experiência rumah ne beda pato balo hanoing yang bele to pimenta bahan ini yang pimenta balo to sa usa gasolina aku quando sira sinti di yang ne moras lo sira hanoing yang gasolina manas bele meredahkan tiasirnya moras mas na realidade ini memper piora liutan tambah bela hal itu kanek peltang itu nya mukosa sira helarang yang me pois sadar rumah sira balu tahu ai tahang sira hanoing dia idane dia mas na realidade lah itu sira estudo rumah turu dia yang tahu ai tahang dane halo itu ini yang hal ini yang kuak tomak filafalika hal ini yang kuak udah morasne dia filafali lah Kando yang problema honiang itu kan serba klinika yang autunune itu nya pessoal saúde oral sira bele harei ba seda mas precisa halo porque kita usa buat sarna bem maka lamares em vez de eu ter problema ni hande tu halo problema celular problema celular estraga tan ni hani sira depois infecção bele sai aumento beta sono importante dia doutora na fatima vou tirar foco ni hande e aí tem comunidade é uma bainha medias ne quando foco ni hande parte letra ne
bel halo problema ho mata. Problema. Ne hamsa doutora, ne tebes ga ne mitos ga ya hamsa. Idane mitos itu sudah di studi rumah mahaturu dihang ema pocket nihang leteng beli seragam matang. Karik iha balu magdihang nia pocket nihang leteng ni matangat disculpa problema ho matang. Maksudnya antes ni problema ho matang so kini sudah hati ni dia problema ho matang. Se dihang pocket nihang parte leteng mag ita iha bele pengaruh ita nia bisaung. Tahu sini tu beli dia população metade usi itan yang ne bele ia problema matang waktu tanpa mayor. Ia barak pocket ni yang leteng hela. Los. Untuk idane lah ia. Oh idane lah ya. Ayo sasur pasien ti barak kosira mais. Sira. Pando ami dia oh ia ni yang leteng parte leteng yang idane precisa halo label salva na ia. Ia ne label salva dunia ona dalang ikus maka pocket terus idane idane bele stragat yang matang kare. Tamis koko atau konvensi explica basira dihang lah ia pengaruh matang. Pocket ni ya. Dia doutora, ita husi kilo butira pocket ni ita bafal ida be ema tahu ema bebeng ema diang kata tahu uja kawati ka botruma na bema kenya. Ne halo sa doutora tamba ne ema tahu hanesan necessidade da ne bema ka ema uja atau hadiah ni ne hanga o ema uja tamba par uja de. Misal Ya, ne pila-pilan sa dohing pergunta dari nihang Morris ya. Kawat gigi ga ami bolo aparelho ortodontico dan ini atau halo tratamento ba problema sirnya. Sira nebe maka nihang Morris la rata saya malu hela. Tamba se itu nihang nebe maka saya malu hela gala rata antau dificultamo sih itunya higiene oral. Antang dalam rumah itunya skova la tamat to hel let sirnya galai. Antang hahang sira nebe maki itunya bungarang lamos. Antang idane bele provoka itunya Morris gengiva nihang isi bela pale antang aparelho idane nya função atau hadiah idane iya molok atau tahu aparelho idane mos la os dihang ohing hau bele tahu kedas tambah aparelho idane mos atau tahu ihe exame oing precisa hare ema ida lah nesang ho ema ida tambah itunya bentuk gigi ne lah nesang antang precisa halo exame oing depois foi maka bele tahu aparelho idane e aparelho idane mos tahu tem que ser iha ema profissional do nebe maka ia spesialista bahia idane do. Olha tem super spesialista idane do. Iya, timor iha itanya spesialista bahia ortodontiknya. Oh, sira spesializado liu idane atau tahu udah halo ini sana nebe formula do dia ko do malo pulsang serene antang idane los gaya sih tambah dalam rumah kolega sira hanoing dihang kawat gigi ne gaya. Tahu halo para tren yang hau karak tahu kawat gigi ni halo gay mebe aparelho ortodontico ne parte do tratamento tamba molok depois eu tahu tia aparelho dane itu sira nebe maka hasaladu higiene oral nebe durante ni ladun diek tena itu tahu tang aparelho dane memperburuk liutang vale se itu higiene oral la dia tamba itu iha tena ohing itu nihang lah ya buat tidak maktahan henba itu ya aparelho dane. Anto itu precisa extra liutang atau hamos de tenhang. Ne também ne ami dihang atau tahu aparelho dene tem que ser bafating de nebe maka klinika nihang iya klinika nihang dentista ga especialista dentista sira maka tahu tambah herna ba sira se explica claro liutang depois de cuidado pós durante tahu aparelho ne o insa. Doutora, ini dia kan kalau ini tahu nih mais ou menos tinangira magbelasai. Depende caso ba cada ema dan rumah balu to liu tinang rua tinang tolo ya tambah tahu tia depois itu ser avalia. Depende balu fulang tem ser bahia dentista yang memang tahu para dia avalia ia perubahan galai. Depois de tahu aparelho nih ia perubahan galai depois cari ke problema rumah sudah boleh explicar ke falta. Buat nabi matawa niya na pato. Isa ko asesores baru nabi may muja tawa niya nabila. Ne hamsa ne parte sa tratamento ka hamsa na to. Idane lang tratamento may idane value gaya. Okay. Estetik. Mas ne estraga niya no? Iya estraga ba. Sira nabi maka hasuing yang sa aparelho ortodontico hoto. Também tahu hirna ba antong hansir fasil atu beli hirna ba. Se itu higiene oral dia antong aku mulu hahang serne na balik tang. Iya, nebe kando atu tahu buat serne dek sedia kliu ba ihe klinika nihangnya o ema profesional do nebe maka tahu do ni dene to ni beli explica hoto. Onsa hobe
ema usa ema dia kata bem dia falso ou próteses dentárias. Doutora boleh explicar to próteses dentárias? A prótese dentária né são próteses terceiro que né a truca fila fale ba função itanya parte balon nebe maka lahir kan. No caso dentalnya itu nihang nebe maka lahir atau dental nihang falso podi truca fale função nebe maka hian so hing tene hodi hang antang sinihang lahir itu tahu prótese ne para ajuda ia mastigaçãonya. Tipo nihang falso nerasi. Ya, iha ida nebe maka removível, ida nebe tabele hasai sama ida nebe maka fixa. Meeting. Ya. Ruanin ya vantagem e desvantagem. Ida meeting, ida tabela hasai, ida removível se dia cliu quando calang ka ita hiuma ita lah atividade precisa hasai. Depois halo itanya ibu ngarang mus precisa descansa itu tambah mes dala barak sirah noin yang tahun yang palsu sih permanen tidak tahu yang larang. Bebê sirah osi de fixa kita precisa hasai, yang palsu mus precisa hamoso tuh. Kalang atau toba kita precisa hasai, kita hamosnya, depois maka toba dadar sang pila fale kita bele usa. Ya, ruannya jadi diferensa mak ida meeting, ida kita bele hasai atama, so ida tang ma implant. Ita hatama fila fale posisionar gitu nggak secara simplis hatama besi de baitanya ini yang saya misalnya tanya yang abotnya pes tahu itanya korowai hal dan meeting kedas. Oke. Ida nemok ba tempo tomak durante. Oke. Ya timur ita halu dele kada tu. Ita halo maybe itanya klinika pribadi sira kono ba implante halo do hatene masal sinti implante itanya mus ya iha ono. So que infelizmente itanya iha do hospital botrasik mus sida pia espera bawing dan bela iha. Dia doutor itu husik hela assunto sira ba problema fokitnya tahu aksesoris ke tahu bacana ita bafal ida nebe mak ema precisa halo atau ni izin oralnya dia. Kose nia hide idealnya halunsa. Kose karek lolonda dala hira hamfu bolota. Iya, kose nia pelo menos lorong da dala rua, depois de hang, madala bara kita nya hanuin dia hawo derme hako hakostin yang pe makau hang, mabela iha seita kose tinian mai tahang antau hanesan det. Poersir na fating hela itu ni bungaran. Untuk dia idealnya maka kita hantia, depois firma kita hamos itu ni hang. Dader ho kalang pelo menos da rua. Depois ita quando hang pelo menos se calo 30 minutos dia. Foi ita cozinha. Se calo ita ni ibung larang ne normal telai. Depois condição pH ibung larang normal dia, depois foi ita cozinha. Depois ita cozinha mos se calo 30 minutos dia, tem maka ita bele remove kai tahang fale atau ni fluor ne be make pasta dente. Bele halo helengi serviço ya kita nih. Oh, interessante. Sehingga mais menos minuto todo dia fui bele remove halo betul mas. Oke, interessante. Doutora, ita cozinha halo sa tem que tambah dalam rumah ita lah tene ma balu kos hansanega ida nebe malo tu. Dia molok atau cozinha nem primeiro ita tem que release cover nebe maka los. Ita release cover nebe maka nya ulung ni kikuang honya fulung ne mamar ya. Tambah dalam barak hanuing yang ida tos ne magdiak. Mes lolos ne ida mamar. Tambah ida tos kita quando cose tenha estraga tenha de gengiva. Imagina se te cose roupa da escova quando ita cose tenha quando ida tos ita cose tenha calça sering dalam nakleso tuh ya. Anessa mesti tenha bungarang tuh ita precisa de nebe maka nia mamar iya na make iya escova sere mas sempre kerek soft se dia cliutang mag de extra soft. Oh, ya, depois ita hili paciente nebe maka fluor iya contém fluor. Fluor de função atau força litang ita ni esmalte. Remineraliza vale ita ni esmalte. Fluor na mansana tara ne asa minerali dega produto iya fluor buat tidak nebe maka how de força ita nia ibung larang iya menyerai hasilnya bemo sira tahu hoto nabi hitanya substansi asal muru kira itu beda dengan sana. Iya, nabi hitanya sudah kita sudah kali hitanya be sira hitanya ya nene iya fluor galai nabi hitanya pasta dentes sira nabi maka iya ne iya auto contém fluor ya. Depois de hili pasta dente nabi fluor ita tahu quantidade de pasta dente nemos la os tidak nebe maka nak unu tikere si hitanya escova tambah dalam barak kano yang semakin banyak semakin tiak
Mas B ita bele tahu honye quantidade hanesang koto nyu musang. Ervilha nyu musang bele tavia itanya pasta dente yang lain. Depois ita halo ita kosenia honye movimento kabuar. Terus tonsai yang ini baik yang parte oing yang serane ya parte dan nata ya kotuk yang nih ita halo movimento bamai ini yang leteng honi yang karai ini yang larangnya ita dasa ini yang karai kita dasa sai ini yang letengnya ita dasa tong durante cocinian yang movimento. Oke, durante cocinian ita cose ini yang selama 2 menit. Oke, toma. Ya. O movimento serne completo roto mais ou menos 2 minutos. Ya, kabur, tonsai, bamai, dah satu, dah selesai. Mais ou menos 2 minutos. 2 minutos. Ok. Interessante, berarti importante las para ima bela hatene de salaya mo la ide un satu cuidar. Terus hoi datang dalam rumah kita noin dan kosinihan det, maybe precisamos usar fio dental ka dental floss. Iremos importante itu tambah escova nihang lá tama ihe itu nihang LED será. Nihang LED, ok. Então kita precisa usar fio dental. Fio dental é manusia be. Fio ida, ya. Fio o tali dan memang hatama nihang LED. Iya, itu nihang LED será. Hodi kosene. Hodi hasai hang register nih. Kita usa fio dental, depois makai kita kosene nihang. Oh ideal nih usa fio dental. Usa fio dental, kita hakam dia, sai depois também fio dental sai, depois kita kosene nihang. Depois se dia kelihatan ita tafui deh, lah precisa hakmu be barak. Tambah se ita hakmu be barak, ita hasai te pali fluor na mesmo ita karak atau hitnya nihang parato a força esmalte. Ok. Kata depois de cozinhar ali que hakmu be hasai te fali. Ita tafui deh. Mas se tidak toma, kita bela hakmu, mas be quantidade bene bem itu ang deh. Depois se ninik quando ita toma, kita bela tafui deh. Depois roto tia ita bele husi halo 30 minutos seransane halo fluor na lao tia helarang depois ita bele kemo be interessante. Ahora no ida é importante los para itanya maluk sira bele rona aprender no pratique vida lo. Doutor, ita bot bele faz itu itanya experiência durante o serviço atendimento do paciente sira ba itanya maluk rona na hora na sira bele apar kata problema sira maka como deve maka kakara kata fahim. Ini masuk ini ya, kari dental. Kari dental. Iya, ini iya problema ho ida ohi tadi higiene personal. Iya, higiene oral, tempo itanya dieta. Ya, depois masuk ini tempo ya. Dalam rumah sila hempo moras peng maka sebenarnya ita bele salva nihang ne anti stoia moras. Ini tambah kari ini prosesu los yang ohin kona abang moras keras lain ini prosesu naruh los. Então se ita nya komunidade ita hotu bai iha konsultan nihang kada pulang neng então dia los fasilita los ita atau diminuida nihang moras. Tambah se ita ba antes médico enfermeiro dentista sira quando halo exame mak hatene antes tena dia iha kari. Si dokter kleang da tomora sila bele salva tehirna ba antang bele resolve problema dia. Porque nihang sainga. Tora bele explica para itu kona ubutira fasilnya. Bele tambah emang barak udah karo ba fasilnya karo fasil. Sebenarnya lah os fasi ya sira di hamos karis dental. Ya los ahuruing ka? Ya. Tos nihang. Tambah si ahuruing dan nila hasaimos bele nya bele hante itunya osio itunya ruing dan memang kari itunya nihang. Okay. Então ita precisa hamos itu dene pelo menos kada pulang neng. Tambah dene maka ita husulos para atau paciente ga ita hotu. Fulane ba visita regular he itunya klinika da rumah ita hareri te do lai ha mebe na relare to herna ba ita peng magres pobre dene. Então pasi nihang ga hamos nihang dene atau resolve idane ya tambah idane tambah idane setelah hasainya semakin barat ni hanti itanya nihang itanya ruing de kari itanya nihang itanya alveolo de kari itanya nihang anto se ruing de to kari itanya nihang malaya hele gengibre itanya nihang makdoko tapi dalam rumah balu hanya nihang laya kuat tambah seno makdoko bele mono idane mos problema mesti idane hoto ya doutora tambah tempo hanu na informação sanet pertinente teve para itanya malo telespectador sira molo kita remata doutor berfala mensagem doutora berfala mensagem rumah baitnya malo rona lain sira atau seda masih precisa halo atau sira ne saúde oral ne diagnofa obrigada
nimak so in kuliah naruh kostana atau halo badak dit suba ita hotu karek bele pele menus pulang ne ba visita itanya klinika ni hansira itanya sentro sari sira atau nune bele halo exame ba itanya kondisang ibung larang depois higiene oral na media pele menus kosenihan lorang de dalla rua iha menu turuannya larang nomos dieta nebe maka saudável. Obrigado, doutora. Vai estar boa a presença, informação sobre a ajuda teves e tenha malo telespectadores. Sira atau cuidado serenia saúde oral dia que utama tema do ini dia ne kono ibung ka saúde oral ne dia ne ita ham nasam dia kita mo sakmat. Dia ba malo telespectadores televisão Gemeng nebe maka acompanha na programa dane. Espera que toda informação sobre o hotu bele halo ita boa sira loke ita boa sira hanoi atau bele pratika itanya moris loro hodi itanya saúde oral nebe mak dia kita. Tamane maluk sira tona bani roham programa conversando sobre saúde hamalu kita boa sira hau Bonifácio de Jesus o equipa produção acessamos ita boa sira futaroi ita soru malu fala ia edição termo.